bakonfwa pakubana ifo mukutendeka kuntu atendeka isambiliro ile kwa character of man of God. Twalitendeke isambiliro eli pa mapatsi ayenge twasho kusambilira ndemona twagenda na imofu mukutendeka kufika panchite akusambile fintu fingi sana ndekabilishana kabili kuchira tinga konka nyapo kunkweri isambiliro tolinga twafuva twasambilile fintu fingi kufika panchite elo pakushikubwa lelo babrother Eric Chola bala twafwana kabili mukukonkluda ili isambiliro okufuma twatendekera kufika pali insta sho bala twafwa pamonga conclusion na twatira mkwai kabili mwapoleni mkwai mwebale tutamba konso kontumuli twatira Lesa pafyo akwete kupyunga mukati kamyoshesu na kabili kusumisha ifwe ukulanda amashui aya mkwai chachine twalitendeke pamonga pe ukumono kutila twafwana nokusambirishanya pali character of the man of God twaliloleshe na kabili mfuturu after tu ndesole mtu aendele ukumono kutila who is this man of God twalilondola bwino a man of God who is man of God na kabili twaishire isa kuli character temwe imbela ya wino muntu ulinga man of God ushiwa msango shani Afwile ava shani Afwile aenda shani kanshi twalendele bwino echo elo shati konka niepo ndifa tuberenge felembo ilimo ni 1 avena Corinth chapter 3 verse 9 1 avena Corinth chapter 3 verse 9 amashwi pa verse 9 palifi pantu ifwe tuli babomvi bakwa Lesa abale bombera pamo ichilime cha kwa Lesa ubukule bwa kwa Lesa ni mwe kuti apala mabumba yabiri aya abantu Paulo alesta address pali umwine aliyondota pantu ifwe tuli babomvi bakwa Lesa abale bombera pamo ero asaso ntalomba tikuli ubukule bwa kwa Lesa ichilime cha kwa Lesa ni mwe kanshe kutira ero kwa bati man of God Afwile apo ale pyungira alela ndefya kwa Lesa kuletela abantu kanshe ifintu fatoleshemo okutira man of God muntu lela ndefya kwa Lesa ukwete mbela ya kwa Lesa ule mina kwa Lesa mukataka lukuta twashwe kutira tuli mu church age kashi na kutisha shukuru for Yesu Kristo ali tushiro mulimo kwe babomfi bakwa Lesa ati tuli babomfi bakwa Lesa a man of God ekabi twaliloleshe mumbela ishingi ukulingana na masho twaberengere mu 1 Timothy chapter 3 verse 3 na 1 Timothy chapter 6 verse 11 eyo na Titus chapter 1 verse 7 twalimwene ifintu ifingi efo twalandiremo mwa tukonkere bwino na mpwano kwishiba echalenga nokutira mukulekelesha tuleka befu kuikoselesha kutira twilala balyonse tubabomfye bakwa Lesa we are just men of God ole so mwine muluse pelo wakwe aisa twita kanshi ndesubira mu bakonkere bwino kuti mwaisho no kwishiba kutira kwena wanu uyu mubomfye wakwa Lesa ero kabiri 2 uyu temubomfye wakwa Lesa ero kabiri ati 3 uyu alebombera mukuluba pantu teshibe fe chebo cha kwa Lesa chirelanda tatufile okola balyose tulekabira kushintira pa chebo cha kwa Lesa pantu emwaba ifya kwa Lesa Lesa mwine alitantika Lesa wati mfulu na kalya Lesa alitantika omwine efe fintu fulu fyaenda mulukuta tamufile mwabeti mfulu kanshi Lesa mwine alikwata ukuleta fintu pakutira twingala kwate kusambirishanya twilala balyonse chebo cha kwa Lesa campus yabe na Kristo mutwe wetu ashintilila tatufwe tulese ndifa kumutu kumyesu na kalya iyo Lesa mwine alipele ife mubomfi babomfi bako Bafwile baenda na fina endele na ba Moses aenda na ba Joshua bonsa bomfi bako all those men of God Lesa endele na bena na ifwe bene na Kristo Lesa tatule kafi iyo na tukate chebo cha kwa Lesa fyonse alitantika ifyo tufwile twabomba no kwenda kasi ndesubira Lesa wamaka Lesa wamutende na tuwafa bwino na kabiri na tukoselesha pakutira twingenda bwino no kusambirisha na tusambirishiwa mkuli Lesa mwine ukupitira mumpasho wa mshiro na kabiri mwisenge yakwa shukuri for Yesu Kristo Lesa mwine na tuwafa mkwae